Arya Lambe, ebek to Darman, sirut bermat tinggal di kana. Ebek to Jia, mana betul hileca. Jadi mana Jong? Ruah main jo. Tuli kau ni tuli, apa benda barlon? Rut, seru mulai bipa, ulan beda parlon, di mama tinggal. Apa di desa jo? Konin tuli. Mat, Apa kak? ro mulai bipa. Cung cek kecil RJ. Mana di mat? Mat. Tinggal. Kita kenapa kakek? Kaki dul. Iya, kamu mau tengah bajar. Saporan na dun ko tandi dul. Abang kau ada nak bantul mawir ya, mat nak otang benih nak sapora. Tidak remah boleh din mun tandi din. Tak kita leer aja begede. Kita kita leer tak letak aja ya. Cuma senga etamin bilang jagung nyelpi balik. Cuma ngarep keren tandi sih kebeli sabun gitu. Pokoknya kau tak mau tahu. Bajar oh tengah, mau nggak kita majar dan di ngaki bingkok sambil. Dul, lah dul. Ya bajar. Muntai bajarnya bingkok badan sabir Aja sepiran kaki dul. Aduh, iyongku. Kakek kentaan ya si bajar otang. Ternyata kakek suruh bendar manuk kisoki. Pokoknya tak mau tahu. Kakek bingkok bina waktu sampai laku. Mun laku pese tade sapin bingkok sambil. Taring pah banyakan karen. Na dul mun ngiba sape. Cek tangotang karo 200. Petorot tina. Cak yang tak niat. Dul. Sepedan na jeng. Jong Darman, Apa? kaki ku aku mau nato water tiapa Jong. Teti kelebon. Apa mi aja ngenangen na Jong. Ya apa pak? Yen jeru Jong. Tako abi orang ero karo aki karo anan mancing aja lo kalebun. Yanja pak, cek teti kelebon benih sangkolan, makanan rentani pada bisa. Oh iya Jong, iya Jong. Kaki ro tiapa ku aku Jong. Engkau terus jadi orang sukses pak. Soki ban anji karyawan. Oh iya nak, matur teka hajat nak cita-cita nak. Mun kaki Jong, matinggal terus jadi apa aku Jong. Mengkak Darman teti kelebon, ban kak siru teti rai soki. Ya pas apa sendiri skill lakon kakek pak. Lah terus Jong pas terus jadi apa kaki Jong? Engkau teti reng tane pe pak, malana bernasa teretenan. Oh iya nak. Bapak cuma situng Jong saya pesan Jong. Jadi apa poin ku aku, baik jadi kelebun, jadi orang soki maupun orang tani, cek sampai tak akur sateretanan. Ben mun berteretan foto, pak ada aki. Cek sampai teretan asal ke orang lain. Paham? Iya pak. Kakek Iya kak. Der mama binya rebi anak-anak muda yang putus ban pajar. Kayak tera curhat ya. Enggak kak.
Dek rem ya. Duit poin pe ya kak. Iya GPL. Apa GPL ya? Gak pakai lama. Oh iya. Kok ingin cuma PC kak mau jerotang? Apa? Arah apa kak? Semetu keren angin cuma PC kang kok kaki le. Tak lah tahu tibi kaki. Dia tang usaha tambal ban je. Ki malah kok orang. Imun PC beda. Keng PC modal lah usaha. Ya pada remak boleh kak. Ingin cuma kau orang todus. Lalanya mandi kak keben kak Darman le kenal Soki. Tak kok ketemu keng teh yang kebi dari tanda keng kok. Cek kaki mun ekarene teretan keng tanda. Cek bingko le sora aja getang bengkel jia je. Pas minta tutin malolo. Aben je bingko gaji yang. Lah cak laku dina, gajin laku yotang pibo so. Bila saya gaji kak? Ya bulan datang le. Du mosok cek kaki tak lah le gaji kada. Ya mau gaji bulan datang kak. Cak rengkok sing sampai saya ke pemajar otang. Tani pasti len di otang boleh. Ya terserah kaki jia. Ala aku aja, tak ala aku aja. Keng mut untuk abri tangan. Jeng kok tak beri ya. Malah tak manja kaki. Yalah kak mau nada engkau mulia. Saya nggak cek ngeng tungingan engkau tak pelak kateretan ya. Kaki bingko lebih na lako keng tanda. Yud. Mat tinggal mulai dengan penuh kekecewaan. Dumangkanna jalan di taretan Soki keng tak pelak sakale. Tapi mat tinggal tak putus asa. Ia mencoba kesempatan kedua menuju rumah kakaknya yang pertama, Darman. Kakak. Bagaimanakah hasilnya? Kak Darman. Kaki lah. Iya kak. Beda apa mak purun intar derna? Andi parlo kak minta tolong. Aduh lah, aja kita terus parlon kaki. Jengkau lah tak kira sanggup. Minta tolong ke Kak Sirut ya. Maring kok lah kak antar ke kak Sirut. Tapi kak Sirut pada tak sanggup. Munda iya parlon kaki, jadi tepak ke parlo sebera. Cek ko cak akan najis muolado. Keng pas parlo apa le? Kak Sirut mak tele tak sanggup. Ini cuma PC kak mau jerotang. Kan? Curiga kok lah bagel. Parlo berempa kaki PC saya pamajir otang jele. Kak Sirut mak tele tak mampu. Ya mau nanun sakoni kak. Keroning 200. Bujuk ring PC 200 kak kero karo aki bos. Sagi-sagi noreng dia tak kira pas kentok PC ke 200 di dalam sehari nale. Paling kentok aja angin. Aji ki beceng bau. Aduh, PC 200 jiraja mat. Mun pas kaki kadung nekuk ke PC 200 je tak burung saben kaki. Mida ya kak. Ya saking seneng ah. Ku pas toman kaki di PC 200. Kakek, makin landik taretan pak kurang keboyan ruwet kakek. Ya reh, engkau tak main cemar ya, engkau lah diandin sari ya reh. Lo tak nih 10.000 kak. Cengkok futon 200. Tanda kaki ya, mun tanda emah. Serkan ni seret taretan tak usah kalangkong sakal dari ya. Enggak kak, emang konde kak. Mat, ya to juga lu. Iya Fron. Dari di Mat. Di roman kak Sirut ban kak Darman Fron. Anu apa? Nyariin cuman PC. Ko aneng-neng tele samur leke Fron. Karo nyariin cuman PC sarajan PC 200 tak nemu. Kebi apa Mat? Penyara otang kadul maui. Ya deh. Njok Fron to sapot repot Fron. Injo kok tak main cuma Mat lah kalah 2 second deh. Sakelangkong ya Fron. Iya iya. Ara apa mi beni kakek sete titang keretan Fron. Itinang kok desa aja. Iya Mat. Tengah ya Mat. Mat, keluar Mat.
kaki dulu. Iya, baru biasa nih. Kilem dulu. Bu. Ya 200, pas tahu tang boleh. Ya tambah nare. Ongkuan mat, kantong ya. Ya burung. Yo kakek, cek sombong ah, mentur ngejawab boleh yo. Pesen apa? Pak akor sataretanan. Cek atau karan, cek kusengkuan. Ben muntaretan buto, paka ada. Cek sampai serona taretan, etarema orang lain. Karonis pangabesaki, bila beda situng taretan katendi, yang terna taretan lain sesoki. Padena arjeng tengah tase, padena lapar sabe selebar.